paragraph 20 and Mr. Sang says thutha wa gukorwo heho-ini kuma muthenya wa Jumamothi kiumia kihituku ekwirwa Anana hari 11 aria marakuranio na wendia wa fertilizer na ithimi cia mercury kaunti-ini cia Narok na Trans Nzoia makinye igoti-ini ona thengia wa angi kenda aria magwetetwo gwikuruhania na thuguri ino gukorwo mataikitio ngono. But not before 5. Yes. Anana acio mathitangitwo na mahitia ma uragani, kuhuthira wabici ũru, kuna kiriko kiria mehokeirwo kia wabici undu umwe na kugeria kuiya kigina gia thirikari. Manifest interference. Kuratuika ekwirwo acio aria aingi ao ni arugamiria nene ruhonge-ini rwa KEBS manyitire itemi hari kwendia kiro makiria wa milioni 5.8 cia fertilizer na thumu wa makire kuria ikaria kaunti icio kugerera kambuni ya wendia wa fertilizer ya OCP. Ona thengia wa mawakiri ya aria magumirwo ni thitango ici gukorwo makiendekithia ekwirwo acio kurekio na mbiro mwena wa thitango uria uma na mawakiri kuma wabici-ini ya mutongoria wa thitango cia muingi na ni uteterithirie bata wa kugitira muingi undu umwe na uhuthiri wa wabici cia thirikari ari mamwe ma maundu maria marabatara kurorwo kamuira ekwirwo acio mareketio. If they are intimidated and threatened by the accused persons, what happens to the case? The answer is out there. It would collapse. What justice would we then have rendered to the people of Kenya? No na kuri uguo arugameria ruhonge ruru no magumirwo ni thitango ya kuheana kandarathi ya gucabithia rori rwa KEBS kuri kambuni ya Mandras Printers mari no menyo kambuni yo ndiri no hoti ucio no guo gucungiriria thirikari kurwo ni ciringi milioni 800. The standard of proof in bail applications is on a balance of probabilities, and it is not the same as the standard in criminal cases, which is beyond reasonable doubt. Kungi nakuo mubunge wa Naikuru ya Ithũĩro Samuel Arama na wakiri wake Kennedy Begi ni makinyire igoti-ini magikuruhanio na ngukumio ya mugunda. Eri aya ni makanire thitango ya kwenda gutunya Ahmed Mohamed Nisar mugunda wake na meguikara njera nginyagia muthenya wa rucio niguo mamenyekana ni makarekererio na bodi. Harine Hakame TV, Njeta Kamau wa Mwangi.